Bidasubirwaho rero FARDC Wazalendo bamaje gukandagiza ibirenge muri Rubaya nyuma y'intambara ikomeye cyane aho bari gukoresha drones z'intambara ndetse n'abazalendo ku butaka bakaba bakomeje kurasa tutibagiwe na FARDC n'abandi bafatanya bikorwa babo barimo FDLR aho imirwano ikomeye cyane ikomeje kubera muri Rubaya ndetse no muri Masisi nkuko tugiye kubibagezaho muri Kazinga aho M23 nayo yatangiye kugaba ibitero aho kuguma yicaye ubu noneho nayo yarakaye kugaba ibitero bikomeye cyane nkuko tugiye kubigarukaho muri inkuru yose uko yakabaye imirwano myinshi kubera muri Masisi Warikare ndetse na Minembwe by'umwihariko iyi mirwano yatangiye imbere y'urupfu rwa Lieutenant Colonel Wiringoma ariko noneho nyuma y'urupfu rwa Lieutenant Colonel Wiringoma ibijyanye n'ibiganiro byose byamaze kumenekamo inshishi igisigaye nuko ufite imbaraga araza gutsinda Tshisekedi yizeye ibikoresho ndetse n'imbaraga afite z'abacansho ndetse n'abandi basirikare baturutse hirya no hino AFC M23 nayo yizeye koze no kuba yarakomeje n'ubundi gutsinda kuva na mbere cyane ko abasirikare bahari uyu munsi bataruta abari bari muri Goma ubwo bafataga umujyi wa Goma biraza kugenda bite rero reka mbagezeho iyi nkuru yose uko yakabaye n'imirwano yongeye kubura muri Kazinga aho AFC M23 yatangiye igitero cyo kwisubiza uyu mudugudu yari yambuwe imirwano yongeye kubura ku gicamunsi cyo kuri uyu wa gatatu tariki ya 25 Gashyantare mu mudugudu wa Kazinga uherereye muri groupement ya Nyamaboko ya mbere muri territoire ya Masisi mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru inyeshyamba za AFC M23 zatangije igitero cyo kugerageza kwisubiza uyu mudugudu zari zatakaje mu masaha ya mbere y'uwo munsi ziwambuwe n'ingabo za leta zifatanyije n'abarwanyi ba Wazalendo nkuko amakuru aturuka ku baturage baho abivuga igisirikare cya AFC M23 cyari cyabanje kwirukanwa na Wazalendo noneho AFC M23 bagaruka bagaba ibitero icyarimwe ku birindiro bitandukanye biri imbere mu mudugudu no mu bice biwukikije kurasa hagati y'imande zombi byahise bikomera cyane bituma abaturage bongera kugira ubwoba bwinshi abaturage bavuganye n'abaraho bavuga ko urusaku rw'imbunda nini n'intoya rwumvikanaga ku ntera y'ibirometero byinshi uvuye aho imirwano yabereye iyi Kazinga iherereye mu gace ka Bushike kari muri groupement ya Nyamaboko ya mbere aho mu minsi ishize hamaze guhinduka imwe mu nyingi zikomeye z'imirwano mu majyepfo ya territoire ya Masisi kuva imirwano yongeye kubura muri aka gace gafite akamaro kanini mu bya gisirikare imirongo y'urugamba yakomeje guhindagurika vuba cyane aho imidugudu imwe iri kugenda ifatwa n'imande zitandukanye ziri mu mirwano igasubira amaboko yundi nukuvuga ngo biri kujya amaboko ya Wazalendo na FARDC ubundi M23 ikongera ikahigarurira kugerageza kwa AFC M23 kwisubiza Kazinga bibaye mu gihe imirwano yakomeje gukaza umurego no mu bindi bice byegereye cyane cyane nyuma y'uko bimwe mu birindiro by'izinyeshyamba byari bimaze gufatwa nabo bahanganye kugeza ubu ibintu biracyari mu rujijo kandi birimo birahindagurika kuko imirwano yakomeje kugeza nimugoroba bikaba bitera impungenge ko umutekano ushobora kurushaho kuzamba muri iki gice cya territoire ya Masisi tuvuye kuri iyi nkuru y'ibitero AFC M23 yagabwe tugiye kujya mu nkuru ya Jeune Afrique inkuru ikomeye cyane nayo ivuga ku bitero bya FARDC iri kugaba kuri M23 aho bayihaye umutwe ugira uti Kinshasa yongeye gutangiza ibitero kuri M23 ku mirongo myinshi y'urugamba Kinyamakuru Jeune Afrique cyarize kiti ingabo za Republika ya Demokarasi ya Kongo FARDC zifatanyije n'imitwe itwaje intwaro ishyigikiye Kinshasa zagabye ibitero byinshi kuri uyu wa gatatu zibasira inyeshyamba za AFC M23 zifashishije indege zitagira abapilote drones by'umwihariko ibitero byagabwe hafi y'ikirombe cya Rubaya kimwe mu birombe bya koruta bikomeye ku isi nkuko amakuru aturuka ku baturage n'inzego z'umutekano abivuga iyi mitwe yitwaje intwaro ifatanyije n'ingabo za Kongo ndetse n'ibitero bya drones yagabye ibitero icyarimwe ku nyeshyamba za AFC M23 ku birindiro bitandukanye biri ku murongo w'urugamba mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru cyane cyane muri territoire ya Masisi kuri wa gatatu tariki ya 25 Mutarama
nk'uko aya makuru akomeza bivuga, iyi mitwe yitwaje intwaro yigaruriye umudugudu wa Kazinga uherereye nko mu birometero 20 mu majyaruguru ashyira uburengerazuba bwa Rubaya, aho hari ikigo kinini cy'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro gitanga hagati ya 15% na 30% bya koruta ikoreshwa ku isi yose. Amabuye afite akamaro kanini mu nganda z'ikoranabuhanga. Igitero cya drone hafi ya Rubaya. Ku munsi wabanje abarwanyi ba M23 bari bamaze kugabagaho igitero cya drone hafi y'umujyi w'ubucukuzi wa Rubaya, nk'uko byatangajwe n'umuyobozi w'uyu mutwe witwaje intwaro uri muri ako gace ndetse n'andi makuru aturuka mu nzego z'umutekano. Ikirombe cya Rubaya gifite ubuso bungana n'ibirometero byinshi, kandi kuva muri Mata 2024 kiri maboko ya M23. M23 ikabikuramo amafaranga menshi binyuze mu misoro ishyira ku bucukuzi no mu bucuruzi bw'amabuye y'agaciro, nk'uko impuguke z'umuryango w'abibumbye zibivuga. Umuturage umwe utifuje ko amazina yatangazwa yagize ati, hagati muri Rubaya hari ubwoba bwinshi cyane, nagiye kureba aho drone yarashe ariko batwangiye kuhagera. Ibi yabivuze kuwa kabiri aganira n'ibiro ntaramakuru by'Abafaransa AFP ntiyabashije kwemeza umubare w'abaguye muri iki gitero hifashishwe andi makuru yigenga, kuko muri aka gace ubuyobozi n'imiryango itari ya leta byahunze bitewe n'ikorwa ry'imitwe ya M23, kandi umurongo wa telefone nawo wakuweho nyuma y'igitero cyo kuwa kabiri. Amakuru aturuka ku baturage kandi avuga ko imirwano yabaye no kuwa gatatu muri teritwari ya Fizi na Karehe zerereye mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Igihugu cya Angola cyari cyasabye Kinshasa n'inyeshyamba za M23 zivugwaho gushyikirwa na Kigali kubahiriza agahenge k'imirwano guhera tariki 18 Gashyantare, ariko impande zombi zahise zitangira gushinjanya kurenga kuri aka gahenge guhera kwa gatanu wakurikiyeho, bituma imirwano yongera gukaza umurego mu mpera z'icyumweru mu ntara za Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo. Ngira ngo nk'uko mu byiyumvira iyi nkuru ya Jeune Afrique, aho nayo yifashe amakuru ya AFP, ibiro ntaramakuru by'Abafaransa AFP. Iyi Jeune Afrique ikaba iri kuvuga ko mu by'ukuri muri Rubaya harimo igice kinini kiri mu maboko ngubu ya FARDC na Wazalendo, ariko nk'uko twatangiye mu byiyumvira ibintu birakomeye cyane muri Masisi ya Kazinga. M23 nayo ishaka kongera kuyigarurira kugira ngo igire umusozi uri strategique muri imirwano, kugira ngo ibashe kuba nayo yagira ingufu. Iyi mirwano rero iraza gukomera cyane ko leta ya Kinshasa yashyizemo drones nyinshi, yazanye abasirikare n'abacancuro benshi, yaba abanyangora ubu bari mu mirwano, yaba abanyatanzania ubu bari mu mirwano, usibye ko benshi bari muri Kivu y'Amajyepfo, ariko abacancuro bo ndetse n'abazungu batandukanye ngira ngo murabizi ko bari gukoresha ikibuga kinini cya Kisangani ndetse na Karemi bakazamuka bakarasa muri Rubaya, kuko iki kirombe Tshisekedi yagishyize mu birombe Amerika igomba guhabwa, ariko ikirombe kiri maboko ya AFC M23 rero iri gushaka gushyira igitutu kuri AFC M23 no kwikinesha, kuko ikirombe gifatira runini M23 nk'uko impuguke za Loni zakomeje kugenda zibitangaza bijyanye ngo n'imisoro ishyira ku bacukuzi b'amabuye y'agaciro ndetse n'abakora ubucuruzi bw'aya mabuye y'agaciro ya koruta, aho 15% bya koruta ikoreshwa ku isi cyangwa ikenewe ku isi iva muri iki kirombe cya Rubaya. Ngira ngo rero murabyumvira neza cyane. Je tubakuzi ba Pilot News TV, ndabakunda cyane, mukomeze mubane nanjye.